l'advent è halt avant Nadal. Et I va mangia 4 decs. Also c'è un bel temp e c'è nec per c'è rivandament. Ja, ich kann schießen. C'è da lunga Nadal et c'è un po' del vecchio chalenders d'Advent. Ja, halt schon ein bel temp d'Advent und so. Also der Nadal und so weg in Familie. Et Advent ist gut im temp, c'è spezi, c'è Nadal. C'è so mincha de veri. C'è il calendar d'Advent, c'è so in... Ja, con la famiglia. Halt festival. Nein, jetzt habe ich ein bisschen die Blätter Advent von dir. Ja, forse c'è con la religione. No, non ho un'idea. Halt per vedere also per der Nadal, per fare vorbereiten, für Nadal, ja. Buschimal, als Uffants da Savognin, ein schon sila dreccia vaia. Benvenuti al Minisguard. Forse sa stige, co è exact qui Advent. A chabo, negin problem, come reinza, pas per pas. Anche vinse il nome Advent. Il nome Advent deriva dal latin a monta arrivada. L'arrivada di Jesus, la nascenza di Nadal. A Advent è poi il temps de specchia si la nascenza di Jesus. As che vous savais, anceva Advent 4 anni avant Nadal. Quai era denton buona dina scioia. Dicena vos, festevavan in cins 8 anni Advent, auter 6 ni 4 anni. Avon bien 1300 allù al Papa Gregorio il Grand definiu che Advent vaigi 4 anni. Mo il Papa a Roma comanda botir tots. Ad a scioia, curze Advent di la Baselgia ortodoxa a un oz 6 anni. La Baselgia ortodoxa è la terza grande gruppa cristiana, sper ils protestants ed ils cattolics. Il temps d'Advent era von tocken cenons ebo in temps de grandes fiastas, ma ben in temps de facuraisma. In temps per desistere de scibiasca possibile, a maia quasi nuot. Allù festiva l'arrivada de Jesus la sera de Nadal con una grande cena. Ozendi fals pli paucs curaisma durant Advent. La buona cena de Nadal è denton restada. Ja, a codoins è fa curaisma durant il temps d'Advent, cun tot quels dulcerniems, tuscets, pizziultes, dapertut. Ad els calenders d'Advent aige al bia enchugalates. Lu massi in tec piccions cun in scoieu ai cau. Mince di alen in codiget cun ina historia. Saveves che inventader del calender d'Advent cun 24 portas era invendider de codis. Al tudest Gerhard Lang de Minca. El ha inventau quels cau avon in tec de plica cianons. Sei fina mira era de fassa mia picurt al temps en tocca Nadal. Mo aiva un bia pigron. En biars vits dati el calender d'Advent e las finiastras de las casas. Mince di una finiastra decorada che terligia. Forsa as è schon viu. A schaia eisi a mince cas a Savognin. Allau a ella si usava la classa decorau una finiastra e la casa da scola. Pel di nombra tschun del calender. Quaqueu è la finestra d'Advent della sisavla classa a Savognin. Ni doi daventaela. Perché ha plaz per la nuova decorazione, sto la veglia in prim giovanì. Ed è doi la nuova decorazione esser visibile. E sci ha in nome zambregiar la fanestra. Ed os alla giunavla finestra d'Advent pronta per venir decorada. Una finestra per il temps d'Advent. Ma è l'Advent de pli che mo in calender. E c'è il più bel vide il temp d'Advent. Also, da der wäre mincha de I Adventskalender, also et ci ireva degna pida manevel a Nadal. Per me è bel città nex e scu e c'era per il scu in Wien. Also schon
Ci arriva la necfa e ci sono in pista. Ins poter vec mincet aus in pitchen cincet et cinzoia del unga Nadal. La necf. Der kunschis. Cinso mincha de dervei calender et visalent me sen Nadal. La neif. Che prende me, fitch fine. Sincette legres il più fitch durante il time d'advent. Ex in pista. Ex in kunschis. La neif. Was con skis? E na voz della fanestra. Ella doveva traglischar, ascia che trova se giri nega cazzolas. Quella che dona de cazzolas ad enton en nus, che ston un veni fats libers. I cati più bei è la lavur, perché allora in so da fare, in so che Durant che le cazzolas vengono montadas, servenen ils omens de neuf e ils de vos detalls. Un te calas de voses parts e lu, les dis paren de funzionar. Ich hatte da X tot bel. Os è tot pront per prendre si. Bunamoin 50 omens de neuf alla sisavla classa facets de vos dis. Aschi biars ch'ils de vos amenia fin gest sil de vos moment. E Claudio. Laudus. Loro è buono. E lei è buono. C'è da fa? E non mettere là per om in den necf. C'è più che rosnes. Poi è denton un po' tot. Sco de vos dati un numbrival della metta. Proprio buona lavur. Schon durant il dì vese quai auf fetg bain e giv de sera lu a schizum veo a schia. Os wenn se poi schon viu due sorts de calenders d'advent. Quel de finastras, sco quella che els Uffants da Savognin han fatg, ni eba el pipign per a casa. Ma saveves ch'in dels imprems calenders d'advent che ha dau era el tschupè, culas candeilas. Schon pli baul pudeva els Uffants strus picciassi la fiasta de Nadal. Quei problem veva el plavon reformau Hinrich Wichern en seia casa per Uffants paupers che manava a Hamburg en tiara tudestia. Minchia di domandavan massa Uffants el condic che mondios un tocca Nadal. Avon bunmain 200 ans a elu giù in idoi. El apri una roda veia din car a montaus in quella 24 candeilas. Pels luverdis mincha mai ina candeila pincha, cocna, e per las 4 domengias mincha mai ina gronda alva. Vitier aila un ornau al tschupè cun imperni scalcas. Quei in prim tschupè d'advent ailu pendiu si alla gronda sala della casa e mincha di ailan vidau ina candeila da pli. Schaia saveva els Uffants ad ina dumbra cons dis che i mondi a un tocca Nadal. Las candeilas statten per Jesus, che porta tenor la religion cristiana la glisch al mon cun seia nascienza da Nadal. Als proxims ons eins lo un decorau al tschupè cun daija. Tec a tec han lu pli biars enciet a metter si tschuppials d'advent. A casa ni è en baselgia. Ma buda per tot vevi plaz per in tschupè gronsch ch'ina roda din car. Aschaia hai ludau cul temps pli pins tschuppials, ma cun 4 candeilas per las domengias. Aschaia scoi date ozel di els al pli savents. A demon eis i lud invità la seconda candeila del tschupè. A forza es fa gen e nus ven zupau en quella emissiun in pin calender d'advent. Die bien bodel tot in en dretg, ins dues die bugat arver totes portas en in di, ma
els Uffants da Savognin han detg exact 24 ganzi tgei en ies Minisguard. Per quei las steilas. As viu ellas. Ja schock, stos forse am reiniga. So, adio passatge men ebo spiciapli. Planziu chassi lu proprio esser Nadal. Tocca lu, sto qualche tonger. In via advendati, fai bien, a tocca la prossima ga. Tschüss! So, ne wollen wir non brasiat, jetzt was bedarven.